Kore ke ho whāmoa I he ngāhi talawhatapu o tope. Talawhatapu ko tope, whakatapu atu pe me he polokalamani. Talangata e teo whai ki tō mama. Kai ata mo e whainga maari e koe ni ke whahoka tua he mo polokalama hono tolu. Pea mo tom whapaia koe kantiteiti wawa o tahanima. I he whiliwharearea koe o manaki ke whahoko I he mahina. Ka tūpa me ka veinga koe wakai. Ki he palaparema wha ekonomika o ku whekuki pia mo wawau pia pe he whoki ki tonga hono kotoa. I he ahone ku whataonge pe kainga o ku wongolere at peka tik mo tolu e polokalama ko ia o e whewhini. I he taim tatau pe I he ata pia mo leo I he tatau pe siko ia vipon media Facebook pia mo YouTube o ku live I loa tu pe hengo pe siko ia ko whi ai pe si ku whainga fua ke te koike ke mamatai o ku whawhainga maari I he polokalamani ke lava o mamata I he ongo pese ua koia. I he taimi tatau pe o ku koreatika tik mautol ki share te pe tau ngahi polokalama ko e ku whahoko atu e lava ke au atu ke tiki nau tol ko toa pe o ku malava ke au atu ke e tau polokalama. O ku whiwhia whoki he whiawhini ke utaitai lelei tam whapaia I he laine kuma I he ni ke whahoko ai polokalama ko e whiawhini tam whamaloa tau mau e whiawhini. Pea kumou whewheha ke I he
kamata koe ha mo ngahi campaign ni whahauko koe i wawauna mo whewheha ke tompa ki he whawhini. Malo solo i tau mau e whiawhini. Koe. Malo si mau whainga maari e ke tapo kaama. Lau i ka ngā isi ho tū taimi ke whinga ke whakakato holo i po kaama me kau kantiteiti. Pai aho walu whuki eni o kotopa a pure lulu eni. Koe. Pai aho eni u whaawai ka ke kamata e resisita kau kantiteiti. Nena mo ua matuani e si whererea ki holo he kā inga. Mo ki la i pepa ke wham oni mea te oni manoa. E entos ki tale hoko koe kantiteiti. Koe tū hoki e a solo na e ki lahi hoki mau ki la la a mai. Nena e toe ki wai lahi a neafi. Ia kanseri e tuai u wakapuna mga te unga i e ea. Hoko tuipa. E pe mo u kanseri ke. Ki lahi kanseri mai wakagi ki wakahuni. Tau ila ko tau pe tau tolo e i palpare me loia. Kau whakatoa ko ilo i ne whalako kore sisita na e tamai pe e kau ngā ue kona koe i office ko wana, na whai pe de sisita i office ko wana. Kui. Tau tāpuni whoka a pungpongi. Ka peanga koe na whamatala mai, ka kena whamatala hingoa mai. Ana pe wahenga taha no o si e kandidate toko ua o slesitai. Pea wahenga taha whaa o ia e toko tolu. Koe wahenga taha nima o ia e toko nima. Koe moro ni whoku toki tāpuni e resisita ka pungpongi ka toki toko o matai whika kandidate he hoko tolu. Malo koe ki ongo no pe a solo whika waki mo wawa uni. Mau whimo i kina holo pe te wai pe kona ke whukataha lahi koe SPDO. O whai ahu wanoa ke ahu wanima. Ka whola koe a tēnō kumatatu utama ke lolo e taha walu. Ua mai ai e kau minista e toko taha fitu me Pasifiki i a takumamata. Pena e whiri a wawa uni. Ki o mai whai e whakataha mau inga hoia. Kau mau look forward i wawa uni ki whakataha koia, o whape o mai kau minista koia o sio i wawa uni. Lawa ki na whoki atu o tua ke to tau ki motu. Nā ko ki ongo no pia solo, ki whiawhini me wawa uni, mahalo pito. Koe taha ia mea mahu inga, ai ngahi whakataha lahi pehe o hawai e kau minista ngahi whanua. Lawa ke nau wa mai o wakai tonu, ni ihi koe utike ke nau awhea atua wawa una, ki he whakaofa whakanatula, whakataki mamata o e wheituu koe matapā hono koe second gate ku ke whaatala noa ki ai whaekonomika tonga totonu ke whaehana toka ngai au pito. Kau tui koe konga mahu i ngai ia tom wha ahi atu koe ngā oku osi ai pe umea ke mea whakataki mamata mo mea oku osi mahino pe ia koe hange koe lau koe e toko ni lahe ngahi whakataha pehe ni ia hono wahoko ki wawa au kalama ke nau sio ki ai koe tui e te toko ni lahe ia ke tuunga kua e tau ekonomika e tau taki mamata e tom whae. Oia, oi monua. Koe. Monua hea pita. Koe nake tala noa whoki ke he konga koe ni ho whemoe kina he ahoni lawa atu ho mo fomu koe fie mao whoki e lao he whiri ko pau ke iai e kakai e toko nima noa ke nau wha mo oni i ho mo fomu kai toki lawa ke endorse koe ke hoko koe kandidate na asi mai whoki me whale area he tauni na ai whoki ai ngahi laba koe lao koe tau ko si koe tauni na e fie mau ke holoki hi foi fika na fai no falere a finga ke falere e ai la fili ko ya me comme ça no fili ke holoki foi fika ke te kito si yang ma ke to wa no a pepe to hon full in tu ko ya ko candidate ko o ku i fatongia ko atu he la he tai ni mi ko pa ke mo holo ke kom ha mo to ni mano ke na fa mo ni mai ka pa na li la ko ya ke te holoki foi fika a kua hafu difference ai ke te hafu ke te koe
iho fatongia ko quantity ko ki fale area I hene tokoni manoa pe kon holoki ki lalo ko hawhainga uesia au ke whakakau ke ai ka pau nai holoki ki lalo pe ku toton ke tu ma pe heni manoa. Mga lo solo e whihui mauhinga whakia. Ako tui na seti pe tokoni manoa ke whaingofua pe a lere holo e whawhawhongaha na ki wāhenga. Ko wāhenga huku me awarisi e toko wāwhi ke tau wafi. E ka kai whiri ko koe e wāhenga. Ako tui koe matai whika ni manoa po e wanoa koe kia hafu whai ke he lahi ai. Iai mai whi o ku totongi ai koe paanga whaangi au. Ai o ke kau me mo iai he maa. Na iai o talanoa ai I he taimilahi na whanongo ai. Te he ke ai whi ke au ke maalunga ange. Ke mahino ai kantiteiti koko whiri o whamaato ato. Tene ongo e more ni se niti ka hao I hangai whainga makatonga ke. Ke ai ke ongo I kantiteiti ka koe moni ko whilau maari e tona ko whotutua ke taimini. Ke whaingo fua pe ke toko taha kotoa. Papa wia taha whe pore ki he whatongi a. Pe mea mauhinga oe ai ke whainga taa. Awe pe whainga maari e ki he kantiteiti ko tea. Papa e whangea ka holo wangea e ki whapofa pe ia. Ono whaiwia ka kai. Papa una whiri pana whiri. Ko holo ko meni manoa ke wanoa ko kia te whi more lahi ako toki taimi pe mahalo more tato. Ko wai taha pe he wai ua. E te whinga me he wanoa ke ni manoa. Ako whakatoa ia ko kei pōpō pe au ia ki he whakakau kau. Ai pe totong mama whiu. Papa e holo ke tō rahi. Ka koe wanoa ki ni manoa angai tau ki nofo mo tau kolo mo tau kāinga. Koe kia hapalpare mai e wanoa pe kia hapalpare mai e ni manoa. Ni manoa. Koe. Mahino pito ai whakaukau ko ia. Nā ke ki tala noa whoki I he kamata pe koe e tapo kalama. Ke tūnga kui ai, na tūla pe ki uha tō mai. Ka koe mea ko mahu inga I ai konga koe ni. Nā ke whakatala noa me ai o ku kei palo parema pe whoki. Ai puna e wakapuna. Ko tui koe palo parema koe ni koe. Palo parema pe ia ku I fofoloa. Neongo hono whei ngai. Hono whei ngai he pure anga koe ni ngahi pure anga koe kunau whalere o ko tui kunau whei ngalahi. Ma ngahi hāfua whatawe wakapuna he pure anga ko osi. Pure anga koe ni kunau whei ngai ke ai ngahi liriu ke whei ngai ke ua te palo parema. Ka I he taim tatau o kunau whei ngamalohi ke ua te palo parema. O ku kei palo parema pe ai tau kautaha whapuna. Pe koe ngā whakataka veinga o ku ta whakamamawhai e tanga hitala noa polo kalama ne ua ko tolu weni. Ki ho wakai mahu inga ko ia I he tau kei o ku ke iai whakapisinisi. Me tau kei o ku ke iai he ta whaaki ko ia ekonomika. O ku mahu inga ke iai ho wakai. Ki he palaparema wha ekonomika o ku whekuki bea mo wawao. Kai uma a fuka tonga kotoa. He kautui koe neongo ai ngahi mea ke he kehe. I he mo ui o ku tau whakahoko. I he whakatokolahi, e whanua. A tau holo hifo ki he mo ui whakawahe whanua, pero mo ui whakawhamiri. O alu ke si taha tau lawa whakahoko. O kumaha winga pito ekonomika e paanga. E ka pau e lahi mea ku tau whakamantala. Ka koe ki hapaanga. O ke lope te FFA e u whakaukau lelei ko ia ke hoko hasi no mai o mo oni. Ka koe ko ngai ko loto ke o atke te koe. Ke o mai hamo ha o tala noa o kumaha inga I ho wakai ko ia tunga wha ekonomika. O ku tau kei palo parema pehe ni ko ha solo waanga. E lava ki he lere loloa. O wai be whangi solo wa ku la peo pene e di mo. Wari atu peha ki mea wari lavea ke sai ka ha whainga solo wa o ke wakai ki ai. I he tau kei palo parema ko ni I he whepuna aki. Ko ha whainga wakai ke lava solo wa palo parema ko ni I he lere loloa. Lo solo mai e whihui mahu inga wana mo whainga ta. Ke ilo te koe kawinga whainga ta aena o no tarihanga tonu matu. A neongo ia ko tui te whaipeku rei taha. Ke lava ke tau whoki pe o ki sio ange ki he kuahiri.
Ai mau feta kai folo mai ma fi palo pare ma I wawau ni. Ai tau ne wani ma pena kamata mai na ia pe tau National Airline na ui ka ro tonga. Tau ilo ko toa pe palo pare ma waka ko ia ko palo pare ma ko ne hoko ki waka ko ia. Ma tango ko ne na puna domestiki ai. Na make money ka taha ia. Kana ke ia hanga fu wakalala ia hanga sabtu whanua. Poko 80 ala fitua kon ko nga ke fisika fangi waka ne na nga ke taimi ko ia ko pi tuni ota pe ua ka pe to. Kana lere ko ko se si o kamata ke profit ke ka taha. O ku fu mai leva so I ka ke expand se si ke ta alo international. E hu mai whatau mai waka po risi mai waka. Kai tau kamata whinga se vesi ki Nusila o Honolulu. Koe foi manga ia ko koe na kamata me paloparema. Fulaki pena e te ke mau he rotonga ia capital whiunga. Ke whai ape whai puna ko ia. O tui koe taimi ko koe ne nau siofi e ko koe alpo koe ma whiki re volo koe ke re volo koe. Na ia e tōno no wai ko bako I tuke tōno no ia maka tuunga be I he tau kei a tua te bua kau tama wene na whai koe whai tutu ni. Ke lotonga pe tau make money he, pa lotonga sai e se resi ke otu motu. O tau whinga tau toke tau hange ko nu sila mu fisi mo tau tama ko ia. O tuke mea nei kuki ai, tau ilo katoa pe whai tālanoa ke mea nei ko ia. Ne alato o whiharaki. Pa inte te roto na alumni o fie tolu noa miliona. Pa tau hangere wa file bankrupt e taha ko ia. Kai hume kau taha fohu. O toi me iai ki he ahoni. Kau taha kehe ni e wha pe nima. O nau hume ki wawau o whai whi service. Kau hui palpare mga hitaha eo. O alatu pe pure anga fo o ia. Ta alatu me nau palani fo o na to ia ki waka puna na ha fuanga e mea. Pero palpare ma foki o saikolo whaka tau pe tau wha ai pure anga ia. Ka koe ke loloto e nau ilo ana tau ke whi. Tuku whakaholo me kau toi palpare ma. Ingo mau tau ia kau koe I wawa uni hapa I ngoni ua e ua. O mau ilo whi palpare ma he mau whetau laki mo ia I he tau e wani magoni ko hini. I unge whatanoa ki ai o mahu inga ke humaha pule ang kana humaha whanong. Te kulahe kau tamai au tuk whiria te ke whare area pana mahu whenga mahari e ni kapneti. Pana humai e tanutu e sea. Koe kau tanoa ko ni ke tuhi whata. Ka kau tanoa whakatata ke kuahiri. Moeanga e whakakau ngalo ke whakimata wai ia. O ku whia mau o pito ke hua kaha pure angi. Whia mau ke nau whanongo ki he kakai ko koe o tu motu. He iai ange nau ki whafuofua o tonu. Pau pe to o mai rewa ai tala no un ko whai. O he ke I mai ke taimini. Ke palpare ma ko tau whiange ngai koe mo he taimini. Ko whamalo aba o pōpō lahia ke pure anga e ao ni. Ai nau toa whiunga. Neongo ne nau toki inherit. Nau hu mai ko kofi mahina walu ni. O whenga ke revive. Pe puke se vesi ko koe ki motu. Kana o si loloto whi matai la vea ia me pure anga ko hiri. Pagong tano ko ni koe ki loto ke tuiso pure anga ko hiri. Pure anga ko koe. Na whikau ke nau marolo. Pure tuiso pure anga ko ni. Koe ko hango share to ai palopare na. Pagong mea pe mau whakamalo ai mau tolo. Ai hu mai pure anga ko ni. O kei whenga ke puke se vesi. Neongo kua loloto e matai la vea, poko alatu e more ke whai atu e me tōru noa miliona, pe ake wha noa miliona.
o na whenga ke puke sevesi foi mahina walu ni. Ai o rewa ia pure anga for all in November. Pag uwi nga pagkutano ke whanongo ke pure anga ko ni. Pa whanongo ai pure anga ko na goe hako in November. Ke lawa ke nau whanongo mai e ku osi ilo e mau tō uhinga mau ki mo ui ai he aho ni. Koe whakaawa e whai vesi ko koe ki whisi. O puna mai ko koe e ha whisi. A koe palopare ma mai koe domestiki o ku kei lawa peka kai o hako ngā tonu ki wawa. O tui so o pia mau ke whakapapau i he pure anga ko koe November. Koe hanga koe fo i solution ni. O ko whanonga whangita la noa o ai ke ai o kautaha o puna private i bea tau kautama mi muri. Pe to engage pe chatham ea ke na hoko te whi service. Nei ta osi i tō mai whi ta tolo e chatham, o whange chatham bia ko whi penet 80 ko koe na tā noa koe ki ai. E mea pega whi kautaha koe ki mua kona koe he palparema ko koe he MA60. O whi penet 80 na whai ai koe chatham. O mai chatham o mea. Ko whi palparema koe he tai mini. O ku tau mai chatham o risi e maka. E papau rewa e ta. O tau pehe file bankrupt e lungu tai. Ingo ko choice ko koe pura e awe ke chatham ke hoko te service. Ka ko ango fua solo. Papau te tau tānau wene u option. Papau te tau awe me a ki he chatham. Tau pehe bankrupt e lungu tai. Ka awe whi service ke hoko te he chatham. Ko whi hui rewa. What does chatham has to offer us? Ha mea upe offer mai e chatham o ngā tunga leo rei ai e tau ate CVC ke nau whai. Poka tau atu pe CVC ma o tola pa nau awe nau tole tu būki no sila. Ia, ko ue o kata anoa he ko mā kosi tui mā lohi mā tolu ko solowa anga e palopare ma ko engage Fiji Airways. Ke link e puna ko minenti ki wawau. Pa link ka wawau ki nuka link ka nuka lofa ki nenti. I fo saikolo ko. Kono comparison yen koe. Ko ha mea te tau mao me Chetemi, ko CVC a tā tāpe. Ko ha mea te tau mao me Fiji Airways. Ko full networker, ai ko koe whakamāman la. O nau fusima eke kakai ki fisi. Wai koe whai CVC tau nau ane manau tolu. Wai mai nau se niti ai. Ka koe potential ko koe ke o mai kakai toi lahi ane ki wawa uni mo takani whaalufua. Hingo ko comparison nia ko koe ko whe mau ke hangi he pure anga i November o fua tau. Koe tuange noa ia koe tau tolu o mea koe a so. Te mau whakaofa me tolu i wawa uni. Osi tā noa holohi kau business i wawa uni. Osi tui tataka atoa mau tolu papau ia whakau kau pure anga. Awe ke Fiji Airways ke nao mai. Time tatau. Papau e whe mau ke to iai airline law call. Scale down e airline ko ia. Ke hange pe ko rotonga ko wena tā noa ko koe nai whakalere pe tuin o tai ua pe tolu. Scale down e oa eti. Ke nau se vesi pe e nau tolu e ua ka pai ni ua. Pa nau tā puni mai offset the schedule, me schedule ko koe Fiji Airways. Ka build nau capacity i me ai. He koe alun koe i ka no mika tau pehe ka whaiwhi mea koe iau tau puna kaki mehe arrival o toko taha kilu ua mano. Ki he ua kilu wha mano i he taue ni uma. Koe impeki a kou tau whi maho tau tō wiha fu kau taha lahi.
ke ne lava whai a matato. Pua ko whata noa, poi ka mōre ia ka tau invite the partnership ko ia mo Fiji Airways, Ayaki Airline ni, for all, wakapunai ki pe ua pe tau, ke nau whai se vesi ki haapai e ua mongi ua, patata pun ma wawa oni, poko tango ko tupulaki ko ka no mika whalfua, e alfu ka taha pe mo airline ni koe. Ka hoko, rea hawhainga aho. E te tau co-chair rewa mo Fiji Airways. Co-chair i he naku flighti, pa co-chair i he upuna domestiki. Ke lawa ke pio taka tau National Airline. Koe hinga ku mamaha pe kua tā noa solo. Koe trade deficit ko a tau tolu mo Fisi. Mandoi, koe business interest ko aku, o whe mau e ke ilo e au ia a mea o koi Fisi, ka mea o koi Ailani no sila ha moa. Ke kai lava ke survive. Koe trade deficit ko a tau tolu mo Fisi. O ko valu no miliona US. Ko information ko ni solo te ke mau pe ko ia me World Bank UN. Ka ko mataifikan me wafe wafa. O ko me ofi he valu no miliona US. A trade deficit ko I Fisi mo tongi. Ko me ko fu e Fisi mi tonga ni. O ko avarisi pe he ua miliona US. Atau si ada tu 5 miliona. Tong. Kako valu noa koe, o me o whike tu wangi au miliona. He hu e tau lolo me ia, i koe lolo me 5 miliona US. Koe tau whana wako koe toko ono ngea wako USP. Nau totongi ako me cost of living mo mea o kongo 4 miliona US. O tau peo me tataha ia o 9 miliona tonga. Ka lau kia mahawa, ka lau kia suka mo hafu. Koe fu kepia ko ia benefiti laha Fisi ia na tau tolu. Hinga alliance of itaha ka tau tolu. Ko tau whenga ki Fisi ke nau whakapala nisi mai mo tokono me ka tau tolu. E he taimo ko whai koe area ka international. Pakoutua ko sa kui pia Fisi ia o kata pe nau tolu. Hoki ke tau hoa tau tolu ke solo wa pare ma trade deficit. Ke ilo pe he nofo kona Amerika mo Mexico, Canada. Ne ongo ko fu kolo hawa Amerika. Ka ke iai pe konga ia e na ekonomi o ko rely Mexico, rely Canada. Ke nau whengawe aki. Pa paurewa ko fisiko e o ief kepi lahi ko ia. We need ke narrow down if we kepi ko ia. Ko ni manoa miliona kon koe I he tau hu lolo. Ni manoa miliona US ain. Te ke mau pe information ni ko ni me he UN na. Fe rewa papau na e tukwe ai langa hala whakawaka wā ia. Patapun pe mo pure anga ko ni. Manduko o project ato ko ni ko toka pe pure anga ko ni o whakakakato ngai palan pe na usfotu tu mai. Papau na to e tongi au miliona ko ia ona investment o weke whatupu maha paanga. O langa ake hatau tuanga lolo. Neko sono o pe kone, o wholoa pe no tala noa I mai e tuanga lolo. Langa ake tuanga lolo, ke tau huhanga tonu e lolo me Singapore. Ma. Pakai ke tau te no, te whatupu mai he paanga ko ia, ai paanga mai whonua. E tuku rewa e tau rely ko goi Fisi. Tau alunga tonda toke sosi. Ko pau ke mateu e tau kautaki. Ta nau sio ke nau o decision making ko go whai. E nau ngai whai tūtu hui. Ke whai whakapoto so. Kui. Ke whai whakapoto kai lawa ke tau narrow down e kepi. Untu tau kum koe ko kepi oku. Oku ofi ho 1 miliona tonga.
Pau na tuku hawa kai langa ha tuku ngalo. O sto e tau tole whi 5 miliona ko ia me fisi. Ka maho ka 5 miliona ko ia te tau spend pe ha tau 9 miliona he maang no ka tau ngatonu ni Singapore. Pa ia i rewa mo foi lawa tau tolo pure e foi reserve go pure he pure anga. Ka nau tuku anga lolo ia i me foi reserve ke malu i tau mofo. Inga ka ngahi kompe se lia so o ku mahu inga au pito ke tau ngā ue wa awhi mo fisi. Ke tako ni maa fisi ke narrow down e foi kepi o go trade deficit. Ka lava ke nau mo ui kuna was mo ui na tolu. Ka lava ke nau tako ni mai ke fusiak ni tau tolu. Ma te utuanga solo o mea ke o ifo de ta mea ke ta noa toko hua. Mau inga apito ai whatala no ko ni ke whai ke kautaha wapuna. Ngaha i he tu ko ni peku mea mo oni fokia. E koe palopalema fokia e ton wha o ku mahi no i pe ia. Peku mahi no i pe he pure anga. E kau minista paanga pe mo kina tolo kuna uta e tau ngai mea whaka economic. O kuna mahi no i pe na tolia ai lahi koe e tau hanga koe o huu mai lahi ange e tau export mai o mea mea ko o ku tau hanga koko o lahi ange tau import ko ki tonga he mea tau exported ko ki tō pureanga pia ko mea tau pia ku hoko he ni o ki mea koko ku o ku tau mao mei fisi tau lava koko huu ki ai ai niko ke tala noa ki ai pia panga pia 1 miliona pe via pa tau toki ature tau ngai service o mai mei fisi ni koko ku ke tala noa ki ai o tau iku tatoria o trade deficit tatoria uangi au miliona tonga ka konga ni o ko mahu inga i ai he ku ke whakatata whoki whakapuna e lava e kapau te tau pipiki ki he ki kata whakapuna fisi pipiki fis e lava rewa ia ka ki ngata i hono e tau lava catch up e fo i trade deficit ko ni ka kulava rewa ki hangatono mai ngai fumatapa koko una hau ki fisi o hangatono mai rewa na toria ki wawa o pekotonga i ngahi waka ko a fisi ka rewa ki o ta monu i a hi ta whaka ia ko ta whaki koko ke interest ya fisi koko he tau behe kau taha wakapuna ko ngahi pure anga ko toa behe kunau behe ato e whainga maria ko ni ke mo tala maha mo offer i he kau taha whakapuna, te ia whanonga o ku aha interest a kau taha fisi i hai. O koe koe loi pe o kuwhia mau ia ke tau whakaangongo pe tato ke nau interest mai. Pe o kuwhia mau ia ke tau tato negotiate. O ki whai tau ngāwe tato ke whaka lotoa ki nau tolu ke whai proposal ko te tau o atu ka pa te tau pipiki atu ka nau whakalere ai. E tau ka tawa ka ko ta whaki ko ia ku ke wakai kia ngari whai ngofua pe ia ka pau te tau whapipiki ki fisi i ngai whika koni ke tala noa ke wai mo ni whoke lau koni o ku pehe ko statistics o ku never lie o matai whika ni ku kia ku mai e tau tala noa ke pe o ngoa e tau whenga ke kalo holo but they never lie o matai whika ka pau te fisi alo noa miliona US aku never lie ia pa ko tau whenga ko tau toi pe tau ku tau lie ai tau loi ko he tau whenga ke tau hanga ke he mea ka ko ufika na ka pa ko ufika ia ko ke pick up mai me upang ke ama mani he uri poti me ka ko waka ke ai ngari whai ngofua pe ka pau te tau pipiki ki fisi i he kau taha wakapuna so kosi iai e ko whetu utaki aku ia me ko kau tamu maalonga he Fiji Airways. E fufua hu mai ko go Fiji Airways ko hopuna mai ko go ki wawa uni hanga tonu. Ko ana general sales agent ko go i wawa. O kia ko whetu utaki ngā tono ngā upitau kuia mai ko tama maalonga ko go Fiji Airways. Ana si ai pe mo nā talanoa ana tolu ko tō whia ene nā ofa mai. Ki ngai pure anga ki mua. Ana ofa mai ai fo i mea kon ko whakatala noa ko ki ai. Mantu ko as Fiji Rob,
Ko protaki ko tato I tongani. E tokon lahi ia ke toi fusi maha ka kai toko lahi ki fisi. O hawai ki wawa uni no tonga mo hapai. Mandui ko Fiji Airways is a multi-billion-dollar operation. O lahi ange paanga wilo Fiji Airways ke paanga wilo ya he tapure anga I tongani. O si iai o whaena whai meke u pure anga ki mo. Pa mea pango fuki o fu tu umau I he whakakaukau ngai pure anga ki mo. Ki ai pe ko ka tau airline ni. Tau whea mau ke tau come ke he reality. Mandui na o poate ma avapuna he taula. Koe pāna koko umau koko he tonga airport. I he arrival me o parking fee koko o makapuna mo mea. O awarisi he ua noa miliona. Tahawalu ke ua noa miliona tonga. I he kau pāsese na awarisi I he taha kilu taha manu. Pana me stagnant mai ai whika ia I he tau hongo fulu ke taha taha niu. Ko anga ko koe e ku sio. Ko marketi domestiki ko tau tolu so I he ruta I ku laini he taha nima miliona ke wano miliona tonga. Pa pau rewa te tau whaki angea maa fisi. Ko hawhi impeki koe ai. Tau pēr pa pau e hange whaki koe ia o tā polo ai awai volo I he loto he tau e ua. Tau puna kaki me tā kilu wa mano o ua kilu wha mano. The first impact I pēr I he tonga airporti. E au me he taha walu pe ua noa miliona o wha noa miliona e tā naki pe koe airporti a tā tāpe. I he tau kotoa. No tau atu tau pēr koe foi air services koko domestiki ua noa. O si hange he arrival o ia o whakawhuku me paanga pe lahi an. Manduko ko tonga airport ia wiki ha, fu risk fair ia ai. The tonga airport is one of the most profitable public enterprise I tonga. Nau kawe pote ko ia, fu activity ni pei lahi tahana e mau whai he taimi ko ia, e mau awe ua miliona. Mi ta one taha ua mi ai, TV10 I he pure anga. Pena mau o si hangi mau tolo 10 people city me ofi he wau ki hongo fulu miliona. Ko safeguard I poate. Inga tau awe ai ua noa miliona ko market domestiki ia. Ko ta whaki koe taha. O tau tānaki mai tau tolu ai lau kilu. Pakai ke lau kia impeki whalu fua koe whonu. I he nofo anga, I he kau tau tai, I he ngoue. Hāfua ai ngahi impeki ko ia. O ku lau miliona ia e alu ia ofi miliona. Just o tahongo release de ki mea o tau whenga ke tau puk. O mawhinga pe ke iai peha tau airline ke service ia hapai e ua mo niwa. I he small scale, pa tau pio le capacity rewa ki tupulaki koe economy, e tupu whakataha I pe mo tau. Pa ku tau osi whakaawa te tau tolo e matapa ke tau co-chair mo Fiji Airways. Mate ke lawa Fiji Airways hapua make money. E pau ke tau tala noa ka nau tolo. O pau ke tau negotiate mo nau tolo. Ko trade whaka tua pure anga. O whea mao e kau tama pure anga ke maohi au pite nau negotiate mo whanua o whai koe whea anga aki mo ia. Tau te whito ke ta whake e trade. Pa toa lewa tau na kai whika ko tau lo. O tau ata nau tau. E mau ke mūtoko ni mai. He ko mūtoko peo mo kai e kirimi tai mini. E mau sio pe mau to. Mahalo ko e anga pe ia ki
Italia pe solo ge. Ai foki koe whakaukau ia ko ke o mai. E te taulava te tolu o pipiki ki fisi i he fo i halanga ko ia puna fisi ki wawa mo nuka lofa fisi i takai ko ia. Ka ke lava pe o hao e kautaha ia ka pako haa tau ka taha whala to whanua. O nau whai na tele se vesi ko ni koe ki niwa haa pai pia mo e ua. Koe ngahe a ke whanki waka ko ia. E ke lava pe ia ke ngā ue. Pe he koe taimi kou whakatafe mai ai me fisi ia ki tonga pe ko wawao. Ai tāpolo apu koe mata i fika. Koe nau puna whaloto whanua e te hiki me puna whaloto whanua. I ki se ki hapai mo niwa mo ewa. E lava katoa peo mo ui i whamatala ko ni kuke e whaitom whapa ku io. Ko tui mahalo o ku mahino ai whakatala noa ko ni ku whai ki he palaparema ko ia e tau ekonomika. Kone tuu ko ia na i he ki hoko atu mo ke ka veinga ko ni. Ko ilo i peko ko ka veinga ni o ku mawinga apita ke whaha wakai ki ai. Ai ka veinga ko ni koe o tala noa ko he party system he. O ku a koe whaketai me tahe o tau whakaukau koe reform o ku whia mao bea ke reform i he ngahi mea whakapolitikare ke whaiha reform ke party me umea pehe. Ka koe whaketai me tahe a ko utodon ke tau sia whakaluku fua. O koe bema ngahi reform ko ki ia ngahi reform o ku ki whaka-ekonomika ke tau mea whakapanga. Ka koe tūko ni e tau party system koe haho wakai ki ai. E kulahi wako no tala noa e ka venga koe ni. Hange o ku lahi ngahi palaparema ku hoko. Tata te whita hono whalere preanga ko te o ku ke lava peo wakai ki ai. Ko tau toko taha whito ko kui whare area. Ko ke lava na doria o ngā ue whakataha. Ke lava o hange tau sio atu o ku smooth e whawhetongi ia ko e preanga. O ku paupeke whakakato na doria me he kau no pere. Pe whakakato na dol me i tua. Pe ko wheka koe ke lava toko taha whito ia. O whae ngau e whakataha ke mea koe. Pe koe tūngarewa ko ia o ku aimanga hi palaparema whakapolitikare ke he ia ku hoko. Tata te whita taimi hango e pare mia. Koe taimi ni o ku hanga e he taimi koko koe ke lava ai o mao kakata ke majority ene kau pōpou. O ku tuu ta hange ko koe ke futu mau e mea e taimi koe na tuu ai. Pe ku mapuna hakerewa ai whakaukau koe ke party system. Ke ngata pe nga whanki palaparema koe ko tala noa ki ai. Ka kupehe he toko lahi ka pate tau ngā uno party system. E ke tau te o atu whakafoi tui o toki tāna ki holo i loto ke whaua pureanga. Koe pāti pe koe tene mau koe nau hanga tono atu pe ko o si ai e nau polisi pe me hafua pe nau atu rewa o whalere pureanga ko o si ai pe me nau pare mia mai mea. Ka koe whewhe mau ke o mai moha o wakai ki ai i he tawhaaki koe party system ko ilo pe ku mahu inga ke tau whanonga koe ha ho o ngā wakai ki ai. Lo so. Foi whenui whai ngā taa vuiana. Andui ko tama business iau pa mga e economika. Te ke hu ki whare area ke ingo politiki ku whai holo pehe ke ha la mo. Ai ni ngot ta whai ko ni. Ka te whenga pēr hoku rerei taha ke share atu anga e ku whakakaukau me ku sio atu ki he palopare magogo tau wheku ki ko mo ia he whenua. O ko maho inga au pito e fui whakaukau ia. Ke lawa ke whakatataha i ha toko tolu, pe toko wha, pe toko ua, pe toko nima, ki ha whainga tui o mau tui ki ai. O ko noko fuke tau tānoa pāti a tau tolu ia pa ki where ke u holo, ma tu te ke whakarao i fui sino. Kui. Ka mei nofo ia o whakamamafa ki he reform. Ka koe ka uhinga lahi ia e pāti. Ka pāti ia u lahi ngahi makatukunga ke he ia ma ngahi manifestoa ke he ki ai. Aru tō whake tau whotu pāti a tau tolu ia e whakakaukau.
ke tu ola he kakai, ke de ola he kakai, ke whai ake no pressure go reform. Kai tuku mua ke whoki mai pe anga e ku sio o ku whemao ke tau recognize e whai mea ko ia, ka lawa ke whakatataha i toko ua pe toko tolu pe toko wha. Koe. Whakatai foko e whai e koe ke whakatataha i toko ua pe toko wha. Ua pau ke ririwe hala toko e kunis tu tone. Ako ki stati ko na u whai pan. Mantuko me ko ni wholoa no talanga i mai. Koe. Ko e mea mahawinga e ke mea koe ni, o sia e tau Electoral Act. O sia e tau lao whiri. Pako anga koe ku sio, e lawa whai e mono ai. Pa tau mono whakawhiunga pe, ke whai e recognition e pāti. Pa tau whakawae o pāti. Doesn't matter po pāti whakaekonomika, whakasosiale, po pāti kau youth, po pāti ke ririu whaka reform e pure anga. Kai whai tui ai ko tau hango whakalao. Kana osi alo o ki lau i he tau lau kana koe ki he whiri. O gefo i pāte walu ai. No pātu la ki ke tānoa ke komson whiri mo e komisiona mo e. Pātu la tānoa hanga e te hoko ko tātaa. Kita ke resi sita e kāse te tolu hoko kantiteiti. O hoko pehe mai ai. Koe. Tako se kongo ke kongo ke te hoko kantiteiti. O ku nofo pe foi kupu ia ko ia foi konga ko ia. I tā no e hot foi tui pe o resi sita. Inga ko ranga ko ku sio ko me e ko nia te tau lao pe tau tolo mono i he foi lao pe ko e whiri ta tau wei a ko nistu tone. O wahi puke take Hawaii pe he ko hinga hono tuai hono ai. Pau ke tau whangong ke tamatu i mo Privy Council o mo ina. Koe. Ka pe me e ko nia as long hoi ke tau wala ke ko nistu tone. Te tau wala pe tau tolo whae mono i he Electoral Act. I he lao whiri. O tānaki ha foi konga e taha ki ai. Ta pēo a tewa whi pāti ko no hiwa. Paka mono ko ni e lava pe minista lao ia whai. E lava ha whakafofonga me tua o whai. Ka e pau pe ke nau whelotoi mo pure anga. Pea te pire i rewa ki whare are. Ka koe foi mea mau hinga taha ia whi mono ko ia. Ke oua we sia ai ko nistu tone. Paka ngata e whi watu pāti ke oua we sia ko nistu tone. Ingo tāna ke foi pāti hiwa, ko whi konga hiwa ki he lao kona koe whiri, ke recognize ai e pāti. Whaunga ke nau resi sita ai, ke nau hoko koe pāti wha politikare. Puka haa manifestoa te nau ngau e ki, pe whakaika no mika, pe whakasosiare, pe reform o mea. O nau mao resi sita iai, me nau manifestoa ngā ue. Pea pau ke iai nau konis tū tone, pau ke iai nau kau mauakang, o pau ke nau tari ui mai, hari pōki e tau kotoa, i e nau whitu ma mea nau paa ngā mo kakai mo sponsana tō. Pea whakangata ki ai. Ko whi whakangata rewa, so e kai ke nau lava, ke nau mako e majority. Para lava rewa nau tolu ke te atu puka hae pare nia. Recognize pe pāti whakangata pe ki ai, kei tō mao pe kupuni mataha ia. E konis tūtone, o tā mai,
ko pau ke whiri ai pare mia I whare a rea. O ia e toko hiwa e ka mō pere ai, pa ia e toko tā whitu ai ka kai. O osko e whiri ko ia, o hao whangatu, a whiri ko ia o endorse mai e tui. Koe tau lawa pe tau tolu, o whakawhai ke he ia mo whi mea e ua ko ia. Tō mao pe e, ke whakahoki pe whiri pare mia ia ki whare a rea. I fo structure ko e ai, ka no pere me ka whawhawhonga, pa whanga nge tui. Ke no endorsement di. I kai ke a paru pare mai. Whai ngā taha, ko si hanga I whai lao, o whakairia ka kai. Kai lawa ke tau mahu, hafu I makatukunga ke tau tokoni, whakaluku fua ai. Pe toko tolu po haki kurupe fia. Pa ai wikoa mi goge fotu pāti. Pa monpa toko wangia kula hawa fotu e pāti. Pero mene festoa koko e pāti goia. O whema ke o mai o whai ako no desisita. E komson whai whiri. Pa whema o ke nau mui pau ki ai. Ka whonga ko ke monitoa api. Pa pau rewa o nau tōruia, nau te mare e holo nau tōruia. Ia la tate ko misiona ia me whiri. E toko homo mea ko mai mo tō whai mea ke kai tuko e whi mea ko kone mo maare si sita api. Ia hinko e whi mea mahu I ngā ia e lawa pe he minister lao ia pe whawhawhonga tua a. O whai whi mea ko ia ke whakaivia ke kakai ke nau contribute mai I he group. Mantu ko koni stutone ia ko se o mai pe tau atai na ko e tau dea. Ko rea toko taha mo rea de toko tolu o si ko ke wesia koni stutone ia ai. Ko mea ko tau whinga ke whakangata ko he lao whiri. Ke ua hange ko no siwa mo haa moa mo mea. Ko mahu pe koe majority ia I whahai ko e. Pa automatiki pe nau pare mia no to. Tau tau whi pe tau tolu he. Ke pure pe ko puni matahai ko koni stutone. Ke whiri pe pare mia ai, e toko hiwa, me whawhonga ka rai pā whanga tuku ke tamatui. Hinga separation ia, ke lawa, ke whakaiwia ka kai, ke ua tau te alfa whai tui. Tau wea me ko maudolo I wawauni, no ka tamu, tau nofo tau tolu ke youth, mo takma mata. Koe mo tolo e tau pāti, pe te tau nofo ki e tokoni sosiare, kau ngoe, kau tautai, la ngā. Ko mea ko te tau nofo ke tau whakau ni mea. Ka lawa ke come together a toko tolu pe toko wha, e laka nge he toko taha. Pa ua pe ki ai so, e alu rewa mi he mea ko, e tau pe koe ke pure pātia tani ko kona mai majority. Ka wawa whangi pāti ke he koe ni o form a coalition. I a coalition ke nau whau hatu rea. O mao rewa pala ni si ia ai. Ala te tamakoe me te rako me ni ki tui, ala te puko me ne tui, ala te tamakoe me he me ne tui me. Pa koe tama, koe e pare e mia, tene lakwa bring together ka atoa u whahai ka atoa ko ia. Ka e lava pare e mia. Ka coalition ni ia e whema ha tama ku taki. Tene lawa whakama opo e tako tahawhitu. Poko kote lanu pulu mai pe kulokula pe lanu mata. O ne lawa o mai e ngahi whema o kehe koe society. Ke fomu ake ai pure anga. Ka lava ke pala nisi. Ai hala whanau. Halo ki whalawe bia so. O mandu wika tama whare area abo. Ko anga bende e kusio atu ki ha whaunga. Mandu ko tau whinga ni ke whakaivia ka kai. Tau tau loto ke kei maru I pe tui. Kei maru I pe ho eiki.
tau ke whakapa pe ka nau tō. Koe mea ko ni koe mea kātoa pea tau tō. Hunga ki whai mea lere, o mai ke tau heka tau tōru vai. Whai a ke tau ngā ue. Pua tandu ko māu koe tau ngā ue. Tau whoki peke he ni mataha he te tau whakatahai mo tui, pa tau whakatahai mo ho eiki, pa tau tala noi. Whakaluk fua ai. Koe tu tai meni au, koe ke tau ila e tau tōru ia, po whē koe mea e tuku ai kakai, pa te lawa ke pala nisi o tau leo. E taimi ko kou tau alwai ko kou ki whare a rea mo e pure anga. Mā ko ki whalawe me so. Koi, maho inga pito, ai whatala noa koe nia ku ke whahoko, tata te whito i e whakaukau whoke whakapāti, pia mai whakaukau koe ku ke o mai, ka pau e kei tu mau pe, ai pare mi haia ke whiri pe he toko hiwa, pia mai toko pitu koe whare a rea o mai e, pia mai ngai uhinga pe he. O ku iai whaki ai sio, ka koe ti koe ta whaaki, o whae sio ke ta whaaki wha ekonomika, ko inga ko tau toko lahi ko i tongana, pe o ku tau osi malawa ki tau lawa i ngahi pore ko ia hono whakalele o ha party system i tongana, pe o ku pe lava he tau tawha aki wha ekonomika me toko lahi ko i kakai i ngahi wahenga ki tau fotu upati o lava whae ake whiri, pe a koe whoke mo e mani huna mana masi. He taimi whae whakatu upati na tau pehe pe ko whatata, ko ngā koe whoke kau se aina ku na ua o liliutonga, te nau lama nau se who mana whako whakata beia nau pehe ko haka dite pehe, tung mahi noi au. E alawa kau se aina e kai ko paangalalahi pehe o whakatu uha nau pāti pe a nau tolu, ka nau ngāwe ake o nau wiwi whakapaanga ke nau hanga o pure i ake. Ko ngā ke hu ko ki loto ki whare area o nau mālohi na tolai. Whainga palapare ma pehe, ko ki loe pe hoko pe kai, ka koe whainga palapare ma pehe o ku whae sio ki ai, pe te tau wesi ai, mo wesi a whapolitikari, mo wesi a wha ekonomika, i taimi tau ngā unu ai ki pāti, neongo kono ngai lere ieni, o ku whae kia tala noa, he koe mea lere i whoki tau tala noa ke ngai mea pehe uti ke hatau lao pehe, ka koe hao wakai ki ai. Ko whehu mā huinga ina, so ke influence for koe matua kausiaina. O whairifia au pitoi. Koi. Inga, te ke iaha tau pāti e tau tōtai minu. Ka koe hua pe hapure anga ia. O hua pe pāti a influence nā tō. Koe hua pe hapure anga kai nono pe nau longoa ana tō ke siaina. Koe ke nau te lawa na tō rea mai ke kausiaina. Pau te ke siu ke historia mai koe tau pure anga. Inga ko ingo aiko ke whakatau hoa ki he influence e kausiaina. O hange si kausiaina pure i whakapaanga tau tolu i he alu whakafo i tui tai mini. Mao na tois e sirini ke ririu a ke kautaki tau whanua. Ka koe pāti whoki e makatukunga pe pāti a me perception ko koe ai kakai. Pe kusai ki pāti koe ni mā tau tolu pe ka. Poko kau tamai koe niu na ai mea noa ia na tolu. Hingo ko hono fua tau tau e ui pāti. Koe pāti whakaika no mika po whakasosiare po koe reform e kampek pea ke interest koe koe publiki. Ke nau sio po whe mea go whakapoto. Pako mantu, ka tango nau sio ke mea go whakapoto. E makato unga ia me manifestoa ko koe pāti. Mo outcome ko koe ngā au na whai. Performance. Te perform toko taha, te perform ma toko ua pe toko tolu. O tahanga tolo o give opportunity ki he kakai ke nau hano whakamau i tau tolu.
e tau ngahi kawenga ngā ue mo mea. Pa koe pāti koe sai, believe me, it's gonna grow. Koe. E hange pe popularity a ko ia o fuse pāti ko ia ke tupulaki. I he uhinga le re ke toka i pe tui, ke toka i pe kauno pere, ke toka i pe konistu tone. Koe mea ko ni o ku omi i he whakakau le re. Koe taim peo te whotuto ku pāti ai ke holoke a wahe whahe ko ia. E whaunga whonua. Koe ke tare wa wa uia mea ko ia. Koe ke mautari matoi wa mai koe ke tau pehe ke aiha a wahe wahe ke tau mo vete vete ai. Pa koutui koe mea koe me ke mau ke whakapala nisi atu pe na marui. O tau tuku whaaru. Ke lawa ke tau whai whatu, ai tutu uni whakatau ke taau e taimi. Pea ake hako tupo tau whanua, o ako me iai, ke iai piho tau tu, ke iai piho tau kauno pere, o ke iai piho tau whaamiri e tau mofa society. Nā koe te wharawela me kuia. Koe taha whake ai ngahi mea o ku hoko ngahi pure anga, pea ku nai ngahi matu o ngai liliu, ngahi mea behe. Hono whi ngai koe ke to'o ki tua ha whahinga whakakaukau beha whahinga corruption, he? Hange koe koe whamatala ku ke whai, koe tau alu whafo i tui koe ki loto, o ku whaingo fuanga ngā ue ia. Koe ta whakatata ki pe, koe ka tau whihia ke kau seina, ka whakatata ku he koe mea mo oni o ku hoko, ai umea koe ia, he? I o ku hoko koe ngā koe mahalohi koe i whapaanga, me nau ngā ue whakataha. Ka aku fie ma'u foki, ko fe hui aku ia, ka pau te tau ngā unu rewa ke whapāti i he ka hau wawe mai, pe ko tau whare rea ko ni nau ngā ue ki ai, te nau hō koe nove mā, te nau ngā ue rewa ke whahano tālanga, i pia mo no e tuunga ko ia, e lele iange ia, ki he tau pehe, ki hono, ke pure koe alao, mga hei principle o pehe, hangi kono pure i lele tuku hau e whanua, ko no tau fika corruption me ume pehe o ka pau te tau ngā ono whakapāte e lele iange he tau so atu ki tau kei alu whakafoi tui ko he taini mi he anga hau wakai. O tui koe whakakaukau ko toa pe ia ia e kovi mua sai. Koe. Ka koe makatukunga mo pe sai ia e kautama ko gogo whahoku koe whatongia. Tau siu ka tau pa pai whatua ki society o tō kolo. Lere piki society mo vete ia. Ta koe nei tonu pe no whotu o na ia. Kai hala kautama gogo na o tō tataki mo ia. E koe mea katoa pia he maamani ko ni. E whoki mo pia kai tau tōru. Tau tōru gogo vea na whai. Mo tau tōru gogo whapoto taha. Ke lawa ke tau whakaurui e kakai ka mea ku le rei. Koe. Ka unga, ko whehui a uia, ko whea nawa usai. O na sai loa pe nau. Ka e makatukunga pia ka whoi tui. E lawa gogo e tama gogo o lato tarutu he mawhai. Ke tata awhi ahi. Mo hu mai whiri mo mea. Ka te au uia. Ko anga hu pene ta kata noa po ku wanga pe no hui tu. Ka watwoko ku viu he lotonga lahi longo a i he mea ko ia. Koe. Ka anga hu shea atu ku viu. Ke hanga he mea e ala whai. Ke solowa ke palopare mango ia. Ke tuku e tau rau mo tau kape mo hafu. Tuku e whela maari e mea gogo ne nau whotutu. Ko toi ha mea ke he ia no ai. Pako mea mahu inga e ko koe he ai atu ko ni solo. Koe. O whe mau ke tu mau pe ko ni stuto ne ua te whaha ala ki ai. O si whe unga whe iriri ko he wafi hono furu. Koe.
Ko ato e whakakau ko ni he lawa po whaivia pa kei puke pe ke ngata pe ai. Pa pau ngā tāla e kakai. Ko whai whatano o po whai a lia. O whai te tala no ko taimi tatau. O koe ko tō iau ia ko no toi ririu e ko mistu tō ne. Tau peta kualua ke whi ririu ne hata e tau e wanima. Koe. Tai lawa ki tau wako. Ko tau wako tata ne alah me he wafi hono fulu. Kalau mantu ko mistu tō ne ia. Ko lai pepa pe ia ko mate. Ko taimi ko tau whakamo ui ai. Taimi ko te ala tōka whaingata. Kumi e te totonu pa te whoki ke mistu tō ne. Pu hawhai no hinu whaine ai. Ko taimi o tuku mo hui ai ko mistu tō ne. Ko mistu tō ne. Ko lai pepa ia ko me puke whare tui. Hou eki mo tātou kakai. Ke ilo pe koe solo ko Amerika mo mea. O si ilo pehe tau de ka ia ko nistu tone he nau ki kalasi ono, kalasi fitu kasi wau. O isla nau te nau toton ke ko nistu tone. O ka ko ki iki e Amerika ke na understand e nau kai. Bako ko nistu tone, uta o si ilo ka tei tongani o tau haa mo malu ka kei malu ko nistu tone. I he kere. Ka ke tau toe pōpūla. I he tau rea. Ka mea tau te viviri ai ke te ue i ko nistu tōne. Wanda ko so mai mawhai ke kakai ke whiri ka whawawhonga ba tau whiri e tau pare e mia. O tui ko si whiunga ia. Ke tau ngāue whakapoto aki. O tui maka uhinga tau koe tō whora. Mō ngāue whakapoto aki e mawhai ko atu ka mō tōru ke mō langa atonga o tui le reia. Palanga na tonga o te lereia ni o mo mono la o te mo mono ko nistu tone mo mono la ki ha mea te lereia ngai e whanua tari ui rule of law good governance katoa unea ko iasa ma ko anga te ia ki whakano Malo apito, mahino apito ai bahe kuke e whahakotampa. Mea pangope ku mawhana e ta talanoa ka ku o se ta taimi ka ku pawhiawhia pe koe mahino ka teo e te ai pe ta taimi pehe ni he ngahi wike koe ka hako mai wika hau ke ta toki hoko atoa e koe pe ngahi isiu ku fotu mai kakai te ki whahatalanoa ke koe taha ku ne whehu i mai e whakaukau koe ke whahatalanoa ke business koe tūnga koe e mata tofuaka ko te mahala e wheu ngai ta polokala mahoko ke tau hoko atu ke ngai mea pehe mo no ngahi palopare ko tui ke maoha whainga maari ke lawa whahano whamatala i whalere ke mahino hange ko ngai isi uko ni kuta tala noa ki ai a tuke ka pau kua hamea ke whie whama opu ke a toki sio he tatau pe wika u tompa. Okay. Ma pago ki mea hoa osi pe ia ko loto ki lawe ia tupa wahi eke mai ka te au. Na e ki mention ko na koe pe he papau e ia whanga maari e omi kakai. Te whaki hopo wāhenga whakawharearea ma he kosiri o. O loko vege ki lawe e pe solo. Koe. E ko tui mālohi papau o te pore taki ke whatongi a. Ko pau ke te whilau lau. Pau ke te mateu teu, ke te ngāwe whakasiwāniti. Ko uhinga ko koe ke awe wāhenga mai kosiri o. O si ai pe tongi au ni manoa, tau kiu ni mano kosiri o ia me he pure anga pure whare area. Ke toko ni ia ke whea mau viviri ko wa e kakai. I he tanke wai, tanke mau wāhenga ai āpuaka. Ki mono hā. Tako paanga fuko ia e alui au mate, so tape ke tako toa pe mai tau kini mamanu.
ke fai a ke fia mau vividi ko e kakai. Ka ku hinga ko aku tau te babago wahenga ko e fitu mano pe vau mano. Ko oto ke ave ke kosilio. Ka koe mea ke tange ke kosilio. Kua pau ke tau whakatupu e siridi ko ni. Koe ke loto ke ato au ka mea ko mate. O pau ke mau tala mai ka te au hāwhunga e te tau whatupu e paanga ko ni. Ke au koko ke tau who'o ke uto eke tupu rewa. Nā ia ha tupu i he wau mana wana ati whahenga he tau osi. O whoki mai rewa ki he pahe kona koe tare niti. Anga tare niti ni ma tare niti reua tare niti e taha. Ingo whehui a koe nā ia ha tupu i he ki whahenga ko whilau ke ato e ku whahenga ke mo whatupu. Ia o whenma rewa ke hange ko siri o pe ai hawhangi kau taha no. Papa whenma o ke no whakawale wawe haki motua ke anime bensini. Ke alo tau mātau he wike ko ia. A whin motua ke whātau ko ngā lo akau. Ke lalanga ren ki whāra. Po ke no wat wha totongi ako. Pe koe hoko haki I putu. I he interest ma ulang. Po ahaki whare. Mantuku ku whenga ni ke whakaiwia whakapaanga ko sirio. Ke ei papaanga e ko sirio ia te ia. Iko ko alatu ko koe ke he taku no wa. Te eke rewa ki ko sirio. Nā o te wau mana. O whenga hi mea ne mo whaina e tupu ai. Po kau tama koe na e tupu koe mea. E te ate e wau mana hoko. E wahe ngo nau inasio nau tohu nau poto nau tohu nau tupu e siri ni. Tau tau, tau wha. Ka wahenga koe ia mi ofi he ua kilu wau mana. Ka tau pehe papau rewa whakatupu he ko siri o ua kilu wau mana koe ia. Ia wa ose tau wha wea usi mau e taha miliona pe ua miliona ai. Ko siri o pe ia te hia pe. Hinga incentive ia ko koe e ku whi lau lau. Papa e wau mana ia ko ia solo mea pango ki ku whetā no ki ai. O si anga maheni pe e ku whai a koe mea ko ia e taho wani ma kuni ko osi. I he tokoni, po togi e sporti, uike hei lala, mea e lotu ni mea. Koe ki pehe ko toki ai beno e tokoni e te uwhirika. Papa e whakakau na reide ka inga wa wahu. Tala ma nofu he, o si anga maheni pe ai tokoni ia ko koe mea. Pau toi lahi angehu ki wahenga. Mea pangu ku tā no gei so. Ko loto fupe ke urea waki. Ke ongu ki se o ka inga ko ngā tānima. Mo wawau whalufu. Poretaki. Mo e whaamu mo tuani. Whai ange ke hoko ka mea ngā ue ngā tolu ngā mai whawhinu. Mā koe ki whalawe lawe pe solo pa kātaki pe e ku whawhi mamahi me mea na tā no ai. O pui ku whai e sisi tā a honi. Pa ku hao pe mea mai mawhatu ki tuki ange e te whakau kau. Koe hā koe whainga tala noa me whainga approach. E hua taho tō reo ki he roto whare koe koe kakai tu waenga. Ke hua tō o ku roloto e alu roto nā roto. E hape moto hana ngafu. O whirikita ke hoko ka motoa. Ai wha se wāniti mana o tō. Mā koe ki whalawa e pe soro pa mā lo ho whakataki. Mā lo e omi ngahi whiho I le rei. E toko ni mai ke whamala ala ke talantua whalangi. Atu e ku kora ka more I pe ki he kakai whanongo. O tau ia ngahi whawhotunga tu maritogi tuku. E hanga pia no mamahi ngā wea whanongo. Malo pito. Malo pito e to whapai, ko tiu mahino a pito ai whatala noa ku ke whai. Tata te pito ki he
ngai ka venga koe ni kuta osi lawe I he poni, o a o mai ki he wha o singa koe ia, o e wha maa popo ku ke whai, whika waki pia mo e mahu inga koe ia ke whakai via, ai ko si lio pia mo e whei lau lau, ke whakai via ki nao tolu ke osi tawe wha, o ku iha tuunga whakawhia maari. A pita pia ku tala pia ngari ngā hi whakau kau, koe ngā koe mala e o ke iai, e businessi, wa tupu paanga mo ekonomika, mo mono mahu inga hanga koe na tala no ke kamata, ka lele e fotu tu me whakau kau, ka koe ke ai paanga, koe foi longo a pe tau whai he foi kai mi koe a ka ore wa pe ke toki maho paanga, tau toki lava rewa o ngā unu ki mua mo whai ngā we. Ka kou wha malo lahi atu ko tui ngai ka venga mahu inga koe ni, e ai pe ngahi ka venga te tatala no ke he wike kahau, pe ai pe taimi e te whai pe no whakaloloto holo he ngahi isiu whila lawe I koe ni, ange koe ni ko fotu umai ke kia he kāinga. Ka kou wha malo lahi atu he whiawhini, hulawa e ta prokalama he whiawhini, tamwha, pe aku tala monu atu pe ki he ke ngahi aahi mo e campaign koe na kumolotonga whahoko I he wāhenga ke tala monu atu kia koe ngā kou tui ko a pong ko mahino mai e tau kau kantiteiti I he ke hoko atu. O whatomwha, kata toki sio I he wike kaha o I te taim prokalama ngā maheni. Ka ki ngatai ka kou whamalo atu whoki koe. Whamalo atu ka teki mo tolu, ka inga kotoa pia mo mui mai I he prokalama koe ni, prokalama I hono tolu, ma whahoko atu, pia mo tom whapaia, ka kantiteiti wawau tahanima, ai aku ma whahoko atu I he whiawhini, pe kono wharea tahaku ma whahoko atu he whiawhi pule lulu kotoa pe, taimi hoko ai fitu, pa mei heni o au ki he ki mua he whiwharea rea, te mai heni ke wahe atu, ene ilo, mene taukei, pa mene mamahi whanua, mene ofa, I wawau tahanima, wawau kotoa pe motonga, I ngai whakau kau ne o mai, o whake mo mao hapa udilere, tau toki whelo ngā ki a pongpongi, e whiawha pongpongi, taimi fitu e whiawhi, e whahoka tua e whatala noa, pe mo e ki tōni pare mia, toke tā, ona po toke tā Daniela Fusmalohi, ki update at pe ngā ue koe, e potu ngā ue nei iai, I he pure anga, pe mo e ki hoko atu koe ia I lolo tongani. Ka mo po uria, tau toki whelo ngā ki.